So I bridge memo. Now I'm branding long hours need 2 to 3 jobs. Now per something genuine. Every time you bow more to me at 2 hours. No, so no any time for family there. And you know me the digital marketing business. Everywhere we a business sir. When you any work experience, you hear no phone or tablets, any internet connection. And no kwana wunya. That's how I sign you to a coach and a mentor. I better guide you through the process. What status wa? I want castle business. I want start you. What to me register with the government and what to me sign a jama a chima. Na me so start here. Bibi ka credit na betu ya. Na no kra amount 30 good days. Suffer dream ho, share business model no. Check the community out. So ya bibi o energy ho a, ye tu se kenyi na within the 30 days. Until you have absolutely nothing to lose. Open so ho ma, my website and our screen so no. Konefa udinu email address na ko register na share complimentary webinar no. And I say my number na our screen so no. Fra na friend me, na me fan for processing. Nyame nka ho. I will see you on the inside. It's Nanki, yeah. Oh, it's ya, Oka, oh, yes, and I know no one. Oh, they me once a message just was a mona on ya. Yeah. On in a me feature, microphone, some coa. The day where your cup go full, where you go see, say your job, no be job. Yeah, come go say, yeah. Oh, yeah. Ah, bra. Oh, Kabibia. Mr. Bra. You have cause to be penitent power. Eh? Oh, I ran here. Are they white, Anna? Nenyerai. Like a Bibia. Nye Bibia. But no, I send be catcher. I ran here. Me person me catcher and say, Sheye. I want Confion someone. What the other one? Ah, when yan is a study a war son. Sheye, Abrantie, near a shower no. I know thing. I will remove as my work here. About you, winning me. Na me winning me. I also need me. As someone no can. So winning me and then walk me. Aha. A year then me who so sorry. Walk away, yes, some man, walk away, so no walk away. Sheye. Na I know I can't summon no. A shira a dome. I know a shira a dome. Ain't it sheye? Na near Bobano. I know it. Na a Bobani attempts in chair. Se frise na eba na se boba se na se tam ne si e de si nche na ekwa e beda kan aha awo mpacho me pacho se bio se na wo ka so wonni me musu minim no hwem na ko baby wonni mi da se bi na wo kan se ne pa kika nipa won se enye be na wo kan wonni me e so kam ho sem na me wonni me da me pacho bu ho please aha se me ka na wanti a aha kwanti ade na se ba ko ni ya kwanti ade awo me pacho wo timi kasa se mi ncho e ya threat ni wo threat me no so kasa me kwa ntia de na se threat wo ni me ana se bi na me ka ni pa won sem me de me nyani pa na se bi o mu ho ma na wo kense mko mu so mo yem so mu no me ma trasa ani ma no what who are you I'm solid kasa and it's a threat where what's it you laugh for yourself me work am can we last year what mitimi ko bi wo da chem ke jetia ni abole ase mi wu ani e so da be kire ho dendende ma fo won sem na se be ma ho den so ni mo me ka kire wo a be chaka se hweye wo dis wate wo hu mi na ro a boy no ke ni pa wo sem no ni ene se wo criticize wo ya honhom a wo creativity na asa ka wo be kana me wa sin ma yi sika na tembe so kwa wunya o bodan papa wo ma mpani ma se nka wo hu mi na treat and some say me ka ma bra bokoso ene o se nka aka umia wo be 20 bitu owuo o mo abeba wan kasa to yakopon ne be tua wan kasa woka o bodan papa se hweye uzu hweye mami ma ede ya nyame de aso amade na adane me kura se de na aye me foforo kura oh gongo zenie gongo zenie gongo zenie Abrantie
me say hweye hey na so sem be kura ni ablantie me say hweye na me mi bo adai dia sama se wonim de efiri soro ba efiri soro ba efiri asoro fa what soro ma me pa chaw sabio elede na kasa mi humi ho ano enya afere se wo sa de hweye sem bi ebe to eteme dia wo ye bo wo hwe betima report ma police am wadem because what be say me first why na ba ni se boda what be say ko twa me a me te me buke fo se buasim na se what teme enno na e wo se wo hwe na wo hu enno ni e wo ka no ya so ba na ni e wo ka no me se hweye maka cha umpresa hweye chatting pa ni se de ya wanti eso atoje ade na mintie ade ba mu so hweye so otimi chatting me de wo so hweye be careful ba me be je se wo ya wa hwe me so ase o wo dim wa se me ko na wo sa twa me bi ma wo be hu ba se panyu apapa to panyu jose wo ne to wa no wa wo se me dim na ati se wo timi wo se kuma bi no e na se wo mini 10% de ma tesi kana wo pa me more 10%. Tete mo timi akwa za po so me wo di ense me hweye me hia hwe ne wasa me ka kire wo e na maka no wuti a eye wantie so a etoje wa na wie madwuma o ka tesi Yesu Kristo ana mami e di mo na be ni o ka tesi hweye ana koshi na wo create atom so ana o pressure pass o to mame wuti se makeka tie si ni die mo ba bi nam so hu me ro so o ka oboa be hu na ade na wo kwa ensem wo hu bi ni ensem wo to ase wuti mame wuti se problem na ka mi hu obusu afie a wona ka bo say yes be sa si obusu afie asa be create asa obusu a o botan papa Ankosi koso mi gwa say tame any man hey nada me pesa wo sesa me kum ni pa na ba be mi tutu ana se eni na me ya me sesa ati awie ite o tete ale ma dai me si unnimme na unnimme sanka unnimme a nka me ka ba ko kire wo no ka be fa na so ma me wa hwe ya me de me to head o se wo ko bi ho asem me nje wo head o da me de wo de bi ho agwo ho so tete na so wo me sa wa dai me nya dai me asampa na meka asampa na bibi boni be si obi na mi huna na madana di a kire wo ubetimi ahwere wo nkwa eno nti na meka kire wo se hweye efisa anonu a egu so no anonu a eba no anu odi nchini di mako eden samnam enipa na wo ka mo ho nsam no honhum ni nyina anya pa enti masama ne se hweye ebetimi di owu abrɛ me ya chew a simple because soka so be wu a threat attempt to kill is a killing. Na so to appeal so be kum was said that siam no hweye that be tin mawu e fansa no wa me ya chew wo ba dem me nam ka kire wo ai ne se wiase pa wutimi pia wia na wo hia wo jejefo hweye Bibini madam ati ma bibi ehia me pa ya kire me no nya sam keto a ma bibi ehia wo ado ehia no yeden mi na masie ho ensuom wo no na wo de okopɛ den ho se ka me ye first me ko difo no aha me bese ya na ma me no so oro so ba wo me ba no so oro so ba ti ye bu nsa ho ho se abrantie bra all of a sudden you know adam kwai say joy penny you could do hweye na the way we still live life in the ma wo ye wa ho ya wo nyinche wo betimi awu ni time unim no ne da unim ne da
first time I share me sengi pokwa saka minimum no anase me konu su ni me kura na kase waka se mi sa kanya mo nti de na ye won sa asem no ka che oni enya se wo ni nyina ne se me waka wie no o me kike bi kire no se na nso mo dwo mo de na mo no omo ya so ka bibi sa bia kakra wo kwa na wo ya ma no so nso o ye mbese nti aja wo tu ya je wo kwa waka se na mo de ei ma me eye nkwasesem na akeka no se me nya bofra wo se okay ka sa ansem we nyina che ma me no na ka me ka se ma me no so nso Kyekyeku na orim so nso na waka che obi so obi na me che se na sa asem so ka che no so eum se otu anu hawo onye konkonsani se me na nka me nam na ko hia me na ka che me se ma no ha me konkonsani di anka me ka che se ma na me am to me hete uni nipa dodo enimu area me ha na nipa bia so enimu nipa wo wa hete o ba TV so wotimu so obi na aka me ho asema kire ma me no ti ma me no so chem se format wo tuntu yam hye wa ebi so botum no yi ama no ene obi aso ne tesa me se ni obi aso na de format na mu ya me die me keka bi kire wo didi ma me na tam di na tem ti se me se cross abesi aya pa no me cross abesi mu wa ba me ase twa me o twa me an hweye dia maka che wona hweye ne nsase ya hweye be careful wa hweya wo de nsam kekese ya wa no se ya do bia bodu akwara so bia kun oto atwene se ma mi wutum se o pbb ma me ne mpahwe o Kyekyeku ma me no asema wo kan se ti sa pepepe dia na yesa ma me no onya nipa because nipa watimi ne na di nkomo wa tifi na obefa atoye na wase pie wo atoye die masa na che se onya nipa na o edenche asema ka sa wa bebuom di me ka se nipa ni nye o nche se wo mpie hu adam so die na sa wona ntika wo sia na koye se chewa ke bibi so buta ka be yama no o ha mi suba ti no ka sa asem ne che me Kyekyeku wiase ne de nyawo me die mi nye hu obia ntimi mfa hu bia meto so mituo no se bi o mi se nyankopɔ bɔ mo ho ban I believe in God and I believe in Christ na say you believe in God pa and wudi konkonsa na wo say nipa konkonsa wona se ebone that means na msuro nu mu da bi o konkonsa no why ne se konkonsa ebone na wan so na se konkonsa so ya de pa mi bo wa nya gede pa Rebecca so bona mu ye kata so mu aso no obi de nkwasesem na te nipa wodi wani ehu a manipa no say sister na sa bra e nkwasesem na wudi maka na say bu wa afo ani ehu so beka afenkela na se ka wo ka me ho a Kyekyeku ka ba support ma me mo a na sa asem na ma me ne ka to onye jimisem se bi nya asem o se wan ja won sem keka ene wano na ha wa hwe obi be bo odi akun na se ba me be ko kye no so say so chat me na nipa no wonim no I chat o te fa wonim ba bi o te ba ko kye no na me woni me oni mutina sa asem o ka che no nya se na o so betena se na hu se wi asere nda o fa pastor don't talk against me ase na se ko bi bo odi akun why o se ko bi bo odi akun eni na commodities so mo ya se na bia nke meja bet me nyankopɔ na ehira me nyankopɔ na ehira okonkonse no ene nsem keka na se obiara ne fe adoma chede ye ne gu ahodo obiara ne die obiara ne die ewrade dia mano ebi die ye nyumtuwo ebi die ye nsempaka ebi die ye di nsempaka na hon ya die ne se wona momo de ne hye se konkonsa no ane nsempaka nti ensempaka na wo kan wo de ne hye verse me de hye verse wiase e kwa we yankopɔ na into do bebe obi aba wiase obotai ne sei me botai me de ba wiase ndan sei se me mo wana yi nto yi so obi ko bi ho ase no kyerem se bi abaye adebɔne amba nipa na me nto medika wo ka gye nipa so wona ne ho so nipa so mesi be de e bi sei o de no pati na ne ade tina ya ka no kwa mo mpe da bi ene ade tina ka no kwa na maka kretina ya jimi no na ne ade tina wo nim sa wo ka no kura na wo ko do da wo ko firemu asem hye ye na enye no kura no e ho na ye konkonsa na ase asem no kure da se ni asem de ni nyina di me no kure sa ti wa ka ntro bebem na fe papa so e ho na ntro na ma me ne di hye o ka cho se sa ntro wan ja se ntro o so ko tere ma me na wa we me ja ma me ne che na ma chew o baba chemi because every time I saw my man I pray me ma and what I'm so on threatening because attempt to kill is a killing. It's a killing. Yes. Where's your evidence? Where is your evidence showing I have threatened you? Evidence is in my mind. My evidence. Idiot, you are very stupid. If you say we are in the dog, you've taken things for granted, right? Get away. You've taken things for granted. Who's ready? I didn't me. I tell you. Accept only God who can kill me. Nobody. Ko sheli ba woni me da na ke yaka se we ya se ka me beta ka so heye dan yo no otimi ye oye de ma me panyimu ase wa du se wo me ma nkwa awe no wo se nkwa kwa awe no bi anyu nkwa awe no he hwe wano ka se what is ma me na wo hia no na wonim ne da no
watima kan sema ehia se ya kire watima kire se de osuban sitie usu no ban a describe o gina kaka se obetima mankura we no hey odade huminu yi mobo sew so ka asim bi tia maame ne pa awurade mesrew facha oba onim de oye hey tima ko didi maame natam just like that na wo de nka unsuo hwe no nipa na ka asem a kire wo ha o sa fa nipa ne se chesi wo ha eti die na wo so ye o so hu se nipa no sebi onye nipa sa akwa na bi se ba bia na obetima kaseti nipa on so bia na wo hye na obetima kaseti ano abontane chi sadia isi na wi apie sei tetra 30 eba wi na apie no seta nko ya na pie we dia no pa wi ani bia o na iwe Confion we a Confion no hu no fie anu boss ka almost got mu ko fa furniture no mu ko sasa ko nyane mpa ni bia ba ni ti se no boss oti mi agina die ze odi ndi na chi na kwa wagina di na no wo pese wo chese o da bi se wo so ko adwo so ko adwo mu nche na oni ni pa ya adwuma nti wuntimi fa ni ntu kwan enti won boss no ko oni na ko mu akra isi am no kase sam na mko bi sho ne Confion na isi ne na adwuma die na duro chiri se ja Confion ti metu kwa akra se na ho bra se no fene ncho so kwa akra me de me kura de na nka wo se kam na me ko ba me na mse ne one ne nko yenko se ne nko me me honde se ma na ko fa ni China mama shu ni e no China no China se enchi obetimi do akobi se me bom pa mi guso o ka madam no watwe adwuna sibi guso Kyekyeku arai Kyekyeku yanko na tam ko me pese Kyekyeku ye be ko ensem nko ne die kire wo Kyekyeku yesi no na se wo ye bo dia wo so hu se ensem anko a da bia wo de asemba da bia anko a nipa ba ko de asemba de asemba kadi bi na wam ye yi na die afiri adwuma mu o na no gen ko so de ba afia be bo dia na achi no ti win dan dwene se o so no madam no kasa na wo pa acho mage no ese gen ti fie na yo fe gen da so ti fie na hawo asam ni sia ti kam bi sia kam kan say ko ka cho madam say de okay na mi guso na guso wo twen dey e ko si da be na be ti even get kwa se bi ade wo ye kwa o mo so ye widi ne say even kwa mi ko ka che madam kwa se gen de kusia ba mi so e wo fie so bom bi okunya eno kwa ha madam bi ti ma che na to kura sesen na wanyira bi so beku na do we say anu na edi she anu na sa anu na sa dodom na be banda anwe da se gen be ti me di sa anko sesem no obi a wo adwom na se ye nyi wodi ketua bia na beku ni ba una edi ye wan kebe odi ye nyi na di ketua bi ayi di ye ketua bi me di se me madam guso so ama na tena fie wan dey kura ma na no aduane kura bon de se dey kura na oye hu kura na o me be ba so kes e na wo fa ma wo bese ne nko so odi ehun na se no madam ko kasa se madam me guso ne kasa nti se obeti ase won chese ni ile jira so me guso ne kasa enti no asa wo be convince ni ye ene ne nkasa nyansem ese wo koya madam kan na de boa gen na nkasa omu ade e na wo ye fon iti fa so obi adi won ko nkasa kitikiti ra ye se focus ye ne ensabra no so odi ohun hwe o enti wo be kwantoa na wakoda ne dua wo timi ni so wo hwe na se ne ko ze mu nyina mo ka hobi gebe pa de ne nyami di mo fofi o odukusuo ne bofo man kasa de no se as any week can em na wotweda kama fusha be hye no wo so ju se na ta na wa mie me so bekume because em de na hye no ya na mko so do pre it's nanki obitia oka oyase na nyonoa ode mi wonse me si just was muna onuya oni na me feature microphone some kwa the day where your cup go full where you go see say your job no be job come say Kyekyeku come say Kyekyeku abia chi obesori yo beda saa why ready now na si kwa so ko na afi na obe hawa adwen Kyekyeku yes adia ti nya da so obesori Africa ta so le bla bla ka Confion wan ko be ni na ma o shen kran mu dada no fere bo so mi nya no
Shankran Musa, how would the moon and mother say, Papa? I know that's it would Obida, how I said it. Obit met it and so sorry I was solid. And I said I was sorry the teacher of the Soliana. The woman, the Abba, so that Abba, I said 15, but that time we said I said 15, I said I didn't say symbol. The venom said you must come in our bottom. If I done a house, Nippon solution as a ham. They say, me out the Akua little when you if they say, you're too free fiaring for Fiamana. And you better be about that time. And you now one man at over than anyone who wants to see the Akua little when you know, say anything. Maybe the new time with him. At any time when you said, and they said, a whole world in her. I won't leave me, the better than you at that time with him. I should. A woman of my room. Masa first and foremost, he said, "Oh, what I mean." And you know, I can't tell him not so quiet. I was waiting on the call you more. I mean, what is with the time? I told him, say, you need to tell when you saw her. I don't know where they I don't know what the question is. The all can always yours. I told him, say, you need to tell him. Masa, they show him. At maybe when he said, you need to tell him. Who's your name? Say, you need to tell him. Ah, the Massa, and then into New America, General William. You want him? To see what before I saw about. I said, I knew everything. Akua done. La what than you? Where the silent power, soccer, me do not what than the fucking. As a monkey shadow, no. He said, don't for me. I won't see them to work for me. Where they say from Bibini news of power, Nippo for me. And she one. Okay, from me, can't be me now. And you see now. What do you like? I don't know. And what's our open up the rubber washroom. So open the bubble washroom. It is the other way in me. Ah, then you teach you. But the man, what the Indian Bible shop on the ship, home, I'm in the fin. I did here. In the party. We didn't meet some to be over in you. I just some of the mission there was you're not some of the mission them. I don't want to mission them. I'll quite say, I'll got that day. Oh, this is your body. Huh? What do we have done? That's a new year for anymore. One can walk over in the free buy. Oh, yes, you know. And then, come on, let me get my bishop on the shape of woman. I didn't let me find out. May find out. Yay! Before me. And now, I can't wait for some you. Said everybody can depend. Hey! Madame Sally, Guinness Book of Records, Guinness Book of Records, the first Blackman, the first Ghanaian president to be a hairy man,
So I bridge memo. No one branding long hours need 2 to 3 jobs. No per something genuine. Every time you bow more to me at 2 hours. No, so no one's any time for family there. And you're not the digital marketing business. Every we a business sir. When you any work experience, you hear no phone or tablets, any internet connection. And no one when you. That's how I sign you to a coach and a mentor. I bet guide you through the process. What status wa? I want castle business. I want start you. What to me register with the government and what to me sign a jama and shima. Na me so start here. Bibi ka credit na mbetu ya. Na no kra amount 30 good days. Suffer dream ho, share business model no. Check the community out. So na bibi o energy ho a, ye tuanse Kenya na within the 30 days. And you have absolutely nothing to lose. Open so home ma. My website and our screen so no. Corner for dinu email address na ko register na share complimentary webinar no. And I say my number na our screen so no. Fra na friend me. Na me fan for processing. Nyame nka ho. I will see you on the inside.